biravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Iyo utarashobora kubana n'abantu, dushobora kubana n'Imana, bishoboka. Kandi Satani kugira ngo abateranye n'Imana azabanza akazana abantu akabateranya. Abantu bamarana kuko Yesu ntazagwa, Yesu ntazaga, Yesu ntagira amasakubiri. Yesu ahari nibyo Yesu yaje kudukiza ibyari bitwishe. Gukizwa n'ukwiyanga, gukizwa n'ukwiyanga. Gafata umusaraba batuka ukabumbaka, bakubita ibijugujugu. Yaravuze ngo nibagukubita urushi uzobaho urundi rushi, ubaho undi musaya bakubita. Ariko we bazagutunga ugutoke ugatunga zibiri, uzutsindwa mu isi uzutembagara. Biravuga ngo intwaro zacu ntizimeze kizabandi, ngo ariko ngo mu maso y'Imana uzigira imbaraga. Zizazigira uti ziza zifata piri intwaro z'abakristo. Mutegere basore rero, kintu cyambere mugomba kumenya, abavyeyi banyu tibagisenga nibo bambere mugomba kureberaho ubuzima babayemo bwo kwegera Imana. Nubona abavyeyi bawe ntibagira ubuzima bwo gusanga, kuko abavyeyi kabarigisha kabarakundisha abana idini, kuko mubazusaninga ngo baje kwinjira, ariko Monday to Saturday tiwo bazusa ngo bazuke ngo basenge, ariko Sunday mwabana mwe nimuzuke muje gusenga. Kurabigisha gukunda kuba abanyedini bese. Siyo mimi tena Kristo ndani yangu, hayo yanitosha. Siyo mimi. Rero kutabana n'abandi amahoro nico kintu cyambere kizagisafuza umukristo, kikaba kimukura umwuka w'Imana akagenda, umwuka w'Imana akagenda. Mukarambye ngo nusoza uvuga nabi ukumva ari bisanzwe, uzomenye ko wagiye kure. Nusoza ukora ikintu ukabona gucya wewe ntacu umutima wawe ubibwiye, uba warageze kure mu gusubira inyuma. Kuko umuntu wese uri mu mwuka w'Imana aza kubita umwana inkoni yamukubitana uburakari, umwuka akamubwira ngo wakubise umwana umukubitisha uburakari. Ihana kuko gucaho umwana ni kimwe, no kumukubitisha uburakari ni ikindi.